Ħareġ biċ-ċar li fid-deal skandalus ta' trasferiment tal-art fi Spinola San Ġiljan kien hemm intħil politiku mill-eks Ministru Nazzjonalista Jason Azzopardi. Sostnew dan is-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia u d-Deputat Roberta Bela f'konferenza tal-aħbarijiet li fija fissru l-intħil li sar f'dan it-trasferiment. Is-Segretarju Parlamentari Farrugia fissret l-elementi l-aktar skandalużi f'dan id-deal kif infissra mill-eks Direttur tal-Artijiet Eman Xkembri fix-xhieda tiegħu quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Fosthom pressjoni minn Azzopardi fuq min kien qed jaħdem fuq id-deal, pressjoni li saret anke b'telefonati li s-Sur Xkembri stess fissirhom bħala telefonati ta' pressjoni. Id-draftsman taħt xhieda ġuramentata għalinna illi meta ġie għal punt illi tinħareġ il-pjanta serħu fuq pjanta illi ta' il-klient fuq diskett, jiġifieri l-interess pubbliku, l-interess illi kellna nħarsu naraw li vera. Il-footprint kien pereżempju kif dak indikat kien protett, ma kienx f'dan il-każ għaliex għal darba tnejn meta staqsejna jekk marrux fuq il-post, il-konferma tweġiba kienet li le serraħna propju fuq il-pjanti li tagħna l-klient. L-eks direttur tad-Dipartiment tal-Artijiet tant kemm ma kienx kuntent b'dan id-deal li kiteb nota, ġvilta, iżda din il-minuta ma nstabitx. Din hija xi ħaġa li tfakkar f'dak li qal l-Awditur Ġenerali fir-rapport tiegħu meta nnota diversi dokumenti neqsin u li ma ħallehx jinvestiga kif xtaq. Id-Deputat Laburista Roberta Bela fisser dan il-każ bħala wieħed ċar ta' misrule of law. Dal-każ rajna eżempju klassiku ta' misrule of law fejn inti l-Ministru konċernat ikollu parir dipartimentali illi jimxi mod, jinjora dak il-parir u jagħmel l-oppost ta' dak illi jgħidulu. B'konsegwenza tek fil-waqt li l-poplu Malti seta' minn dak id-deal irċieva 600,000 euro minn flok irċieva biss 35 euro. Biex ngħidu kollox ukoll li forsi iktar importanti minn hekk, suppost li l-poplu Malti irċieva 2.4 miljun minn din id-deal għaliex l-Awditur Ġenerali stma' din il-proprjetà bil-periti tiegħu bħala li tiswa 2.4 miljun. Li il-Gvern Malti irċieva biss 35 euro minn din id-deal hija xi ħaġa li ma titwemminx. Il-kelliema sostnew li l-Partit Nazzjonalista u Jason Azzopardi ma jistgħux ikunu kredibbli meta jitkellmu dwar ir-rule of law.